Kumusta kayong tatang? Mayatan anak ko. Anyat ko na ti doktor ngay. Jackie, anak ko. Hala, apay ngagsangit kayo magdananang. Anya ka di ti sakit ni tatang. Erika, anya ka kadi. Okay akon. Awan sakit ko anak ko. Naimbag akon. At naintin ti doktor nga agas ko. Agpaiso ka di nanang. Uwen anak ko. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Charlie. Hindi ka unay, Erika. Ang mga numanggit na ka, dagiti anak ta. Apay asik apay tinadaan iti sakit. Charlie, asik mo. Di kagsangit. Laglagi pam. Sikat ti silaw ti pagtangan. Masapula na tibkar ka, Erika. Charlie. Kasanon no makita na kadagiti anak ta. Di, agsasangit tayo aminen. Imbes na sika ngay natin mang patibkar, iti pakinakam dagiti anak ta. Saan? Ta sika mati umununang agsangsangit. Charlie. Di kagsangit kunak. Diyak nga ron malapdan. Sige. Ikarigatag ti saan ngagsangit. Ipakita met anatibkar ka. Saan nakastasi ka ti makaununang agsangit. Diyak tupay agsangit na masagnan. Sikan tulakit din. Hello, Manang Jodeline. Hello, nakaawag ka mat. Kat kumusta ang asawa, Amerika? Kasdila ta, Manang. Agpapaagas lata. Nayon ako mamanan ti utang ko kan ka, Manang. Kasano daytan ngay. Binulan mo't lamang ibagakan iti kwarta, Erika. Si kamat lat papapanan ti matmat gadak dito abroad, anadin ko. Ha? Panunutam ko, mamat. Anda pamilyak. Upat dagiti anak ko. Pasensya kan, Manang. Sika lang aming tinamnama ang makatulong kanya. Hapay no ag-abroad ka nga minan. Ag-apply ka, tatulungan ka. Anya, masakit ti asawa. Diyak mapanawan, Manang. Di mo mapanawan kat. Kastamlatan itag na nayon. Agut utang kalatan. Kasanon, mawan mautanga mon. Pangalaang nga ron iti pagagas da asawam. Manang, Ay na, ayabang pailaan ti katuga nga mga babae. Isu ti mga sikaso iti asawam. Ag-apply ka kit di mo iti abroad. Tatulungan ka. Siya ti makamo iti gastusan nga abroad. sige, Manang. Katagyaman na. Sana na masapol nga gabrod ka. Kastoy lang aruden ti kasasahad ko. Pumanaw ka pa ilang. Di ka nagabrod. Gundawayak ti kaadda ti kabsat ko amang tulong kanyak lakay. Agabroda, tapno mapaagasan ka. Anda ka si ti Diyos. Uray sana nga agagas. Patsek nga gimbagak. Iswa sana na masapol nga umadayo ka. Kontra itiriknak taramidak. Di ka kayat ang panawan. Ngam kapilitan, Charlie. Tulungan nak ni Manang Jodeline nga agabrod. Inak manggad iti pagpaagas mo. At iti advance abayad ko iti utang ko kan ka, Manang. Nala, idulin mon. Taipawit mon to iti Pilipinas dayta. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Kandi mon bayadan dagiti naalam a kwarta kanyak. Ipawit mo lang nga ni iti Pilipinas. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Agyaman nak, Manang. Nagsaya at kaunay akabsan.
Sapay ko mga ron at hagimbagan di asawam. Wan nga rod manang. Inlimad ti asawak ti sakit na. Aging gaanag tinag akan siya. Di na ngamin kayat tagpa-doktor idi. Tati amuna, gagangay la sakit ti tiyan ti marikrik nana. Ngam addamat gayam tsumurnan. Narigat nga minumayalang-alang ti sakit. Nang runa kadagituyan na panawan, tani. Nagadun ti tumtumpura sakit. Wan nga rod manang. Nala, dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbagan di asawam. Hello, Charlie. Lakay. Kumusta ka? Okay lang. Awan pagdanagam kanyak. Pumigpig sa akon. Ha? Agpaiso? Wen, sika, kumusta ditan? Okay, akla ang lakay. Ay, wan, agpawitak no bigat. Ipawit ko anin asweldok, tapno adda pagpaagas mo. Mangibate ka matitiparakan ka. Di mo ipawit amin ti sweldom. Diyak kayat nga agkurang kayo iti gastusan dita. Iso adi mo kumaliwayan ti agagas, ha? Wen, di ka madanagan. Ipawit ko amin asweldok, ha? Gatangam amin nga agas mo. Wen, bakit? Di nakpakadanagan ko nakmat. Kailiw na ka, nagitanak ta. Uray siyak lakay. Kailiw kayo mutan. Kasaritak man ti inaon nga anak na. Sige, mabit lang nga, tayo bak. Hello, nanang! Hello anak, kumusta kayon? Anyat ar-aramida man ako. Madamati pa nagrepasok, nanang. Eksamin mi ngamin inton bigat. Kasta ka di. Kat, kumusta kayon kadagiti addim? Okay kami laang dito'y nanang. Kailiw da kayon. Kaano kayo nga gawin? Ay na, mabayag pa iti bakasyon ko, anak. Nanang, Anak, agsingsingpat kayo han. Di yu is-stressan ni tatang yu. Tapno agimbagan. wan nanang. Ngam, apay akas dyan ni tatang. Kanayon nga agsangit. Ha? Kwa? Mailiw siguro kanya, anak. Iso nga andi ngayon yuan. Wan nanang. Sige nga rodan anak ko. Ituloy mo tagripaso. Itod mo pa ang ti cellphone kini tatang mo. Wan nanang. Charlie lakay. Handay ta ka manan. Agsangit ka man ako na akong bakit. Amo matajak kaya ti kastang hararamidam. Diyak namin kabailan numapukaw ka kada kami. Isong agagas ka. Kandawatan tati kaasin ni Apo Diyos. Tapno pa imbagan na ka. Wen, saan tayo tanggal ti biyag tayo? Kat no dumtangan ti kadang ko, masapol nga awatan tayo da ita. Tano siya, nabayagan asinaganak da ita. Nakasagana akon, no talaga kadang kon, bakit? Di ka man nagsao iti kasta. Agbyag ka pa hindi tinapaot. Wen ka di, anya kansa. Sige, tamo ka na banog ka. Iso nga ginanakan. I love you, bakit? I love you too, lakay. Malang araw din. Agan nanad ka ditawan. God bless you. Bye. Bye, lakay. Diyak lang, di ka ba kailan numapukaw ni Charlie? Ay, atak ti asawa. Agimbag kumapay ti asawa. Diyos ko. Anay ko, anay. Kasya na kumapo. Charlie, anak ko. Nasakit ka din man ang tiyan mo. Ay na, mapantalaan yan iti ospital. Sana na. May katumot lang no madamdaman ito eh. Iyawatan dakman kindi ti agas ko para ut-ut tag tumarak. Makapadanag ka mo, anak ko. Mapantalaan ang iti ospital. Saan nga ron din? Di ka makawawat aya. Ikandakit din iti agas ko tag tumarak.
Narabyan ka man na Erika. Nag-overtime ak manang. Ay, di ka unay Di mo abusuan ti bagim, tama nga no si kamat agsakit. Saan manang? Overtime ka nga overtime. Awan mat maururnong mo. Mapmapan mat amin iti agas ta asawam. Kasapulan ti kwarta manang. Basta agimbag ko man ti asawa. Hala katagan anos ka nga rod. Ang amtay kanayon ko nga ibagakan ka Di mo parigatan ti bagim tapno saan ka nga agsakit. Hello, nanang. Kumusta kayon? Mayat mo't balasan ko. Ni Charlie ngay. Kumusta nanang? Linabarak itay, kan pinakan kumutan. Ha? Linabaran niyo kunayo? Apay, saan ka di makadigos nga is-iso? Ay, ikwa. Ay, Charlie anak ko. Kasauna ka kano ni Erika. Hello, bakit? Kaano ka nga agawid? Mabiitan lakay. 2 bulan laangan agawid akton. Sige, makatuturo ka. Kaya't kunti agina na. Ha? Sige. Agin na ka nga rodan. Itod mo kininanang ti cellphone ka kasarita. Sanan. Ada ka no arami din na. Sige, bye. I love you. Sige nga rod. Bye. Nakakaasim at asawa. Madlaw anak kapso. Erika! Aping agsangsangit ka manan. Masyanak ngamin iti asawa man. Di ka una agladingit ading ko. Ikarikatampay lang iwak si iti panunot mo ti may papaniti asawam. Ang mga numapiktaran ti trabaho kan salunat mo. Wagladladingit kalatan. Man. Ipakita mo't anatidkar ka Agkararag kakit di ka ni Apo Diyos. Nalpasan ti minimart a pinatakder mo iti sangwanan ti balayo anak ko. In-deliver damutan dagiti mailako iti minimart. Wala nang. Ano sa nyo pa lang asikasuan? Da kayo pa ti agla ko. Tano sumangpet ti asawak. Isunto ti makamo. Wan anak ko. Agawidan ni Erika. Anak ko. Kasano nga ipalawag ko kini Erika ti inararamid mo. Sigurado nga agsakit tinakam day tiyay. Amangan no panunutan na abinaybayan ka, anak ko. Saan? Man nakaawat niya sawak nanang. Basta tibilin ko. Da kayon ton ti makamo kadagiti anak ko. Di yu baybayan ni da. Inton mataya kon. Di ka kumagsao iti kasta. Tagbiag ka pa'y itinapawat, anak ko. Ikan na ka ni Apo Diyos, iti atindog pa'y apanagbiag. Nadano nanti pa nagbakasyon mo, ading ko. Wan manang, magagaran akon ang makasangpot iti Pilipinas. Pakumusta am tulangan dananang. Wan manang, Ada kwarta nga agawin. kwa, adda basit manang. Awan nga min tagbatbati kanyak. Taipaw-paw it ko amin asweldo. Mabit lang nga ron. Adoy. Adon ti utang ko kan ka manang. Ay na, di mon panunutan day jay. Jakon pabayadan dagi jay. Kan uray day to itad ko kan kaita. Jak pabayadan. Tulong ko kada kayo. Agyaman ako na manang. Nakasingsingpot ka talaga. Apay akas tamad ng tilangang Charlie. Nagkutong. Di ka agsangit. Anya ka kadi. Napigsak pa'y.
agimbagak pa'y. Kailiw da ka na kita anak ta. Charlie, asawa. Kailiw kayo mato na yan. Tanyat ko na ti doktor. Kumusta ti salunat mo? Mabanugak nga so. Matulugak pa'y. Napuyatan ak ngamin. Sige, iturong mo pa'y nga ron. Takasaritak ni Nanang. Nanang, akin mini-mart iti na ipatakder dita sangwanan ti balay. Apelyedo tayo matinagan ti mini-mart. Ay, da kayo, Erika. Anya? Sino tinagparamid? Ni Charlie. Anya? Idinaamuan ni Charlie akim maron ti sakit na. Nga awanan tinamnaman na. Dita tinangipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Imbes sa pagpadoktor na. Impaaramid na laangan iti mini-mart. Tapno adda ka no pangrugyan nyo nga agina. Anya? Di na kaya't nga ibagakan ka na karon ti sakit na. Nagwarasan ti kanser iti bagina. Eso nakapsutan ti anak ko. Anya? Nanang, Lola, ni Tatang, marigatan nga gangos. Anya? Umay kayo, intay kita ni Tatang. Charlie, anak ko. Erika. Agpagkadakon. Laglagi pa niyo. Ipatpatag kayo. Amin. Di na kang panawan, Charlie. Lumaban ka kuman. Charlie! Charlie, asawa! Apa yung pinanawan na kami? Charlie! Anak ko. Pinanawan na tayo ni Tatang Nanang. Anak ko, Yaglem pagarop. At damat ko ngayon nadagsa na sakit ni Tatang. Apay nga ngayon limad yun di sakit na. nakawanan na anak ko. Ngam tinungpal ko lang ang tikayat ni Amayo. Di na kaya't nagladingit kayo. Iso anak pamarang nga okay. Nga oray na saan man. Nakakasimat ti Mami. Ingka manganan, Erika. Di ka pa'y nangnangan, manipot iti kalman. Awan ganas ko amangan, Nanang. Awatan tayo kuman, tinapagtang ni Charlie. Balasan ko. Nasakit, ti papanaw na. Nagrikat nga aklunan na ita. Ngam ikarigatan tayo, balasan ko. Kastamat lagayam. Ngam apay abinaybayan niyo ti asawa. Ha? Anya binaybayan. Kaputay baga na adi yun ipaangkas. Nagtungpal kayo nga. Kat hindi madyo pa'y kanyak ti saan na nga pa nagpaakas. No diyo kumainaramit ti kasna. Nalapit. Si Bibiang pa'y lang aging gaita ni Charlie. Saan kumamatakas dati pa nagsasaom, Erika? Taas ino aya tinaganak amaragsakan iti ipupusay ti anak na. No kasakit kan ka ti ipupusayan ti anak ko. Nakarkaro pa'y kanya, Erika. Eso apang naasim, di ka agpapasol.
Tanalabit, nagpatinggalangan ni Jay tibiyag ti anak ko, Erika. Napanan ni Lolam, Jackie. Nagawid din iti probinsya, nanang. Agsangsangit apim manaw itay. Ha? Inungtan nyo kano ngamin, iso ang nasakitan. Ha? Sige, kamakamot ni Nanang, anak ko. Nanang, Apay adda ka dito'y terminal, tibas, Erika. Nanang, pakawanan da ko nga. Pasensya kayo ni iti panagsasaok iti kalabas nga altaw. Aklunak, Erika. Nasakitanak iti kasjay ngay mga gambawatan nga balasag ko. Tamo kabungala ang tinakaro aladingit mo na jay. Sorry, Nanang. Saan kayo kumaping agawin iti probinsya? Kasapulan na kayo kadagiti apo ko yun. Pinanawan na tayo lang arudan ti asawa. Sa ita, panawan na kami man. Erika, Ulit tagtagkid daw iti pasensya, Nanang. Naamiris konti amin. Awan ti rumbang ang mapabasol iti pupusayan ti asawa. Aklonan tayon ti amin. uwan balasang ko. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak ko. Nasakit man nga awatan. Nga may karkarikatan tayo, balasang ko. Kat di mo ko mabaybayan, dagiti apo ko, Erika. Kastamutan ti pinatakdar day di Charlie a negosyo yo. Takwartam batlaang tinagkapuan day jay aminiba. Pangrukyan yo nga agina. Nakatantanok nga ama kan asawa day di Charlie. Nanang. Ngamin. Insakripisyo na ti panagagas na. Para iti pamilya na. Uwan, taday taidi ti sang kabalikas na. Di na kaya't nga agregat kayo. Inton ison ti pumusay, balasang ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmat iti napasadak bakit? Iso gimatang akmatan kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadam, lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lata ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko kanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, ado mo ti mapaspasadaam iti chip. Ado mo ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit? Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti mo taduma. Maliparan da pa yun ti utang da. Mhm. Ay nas ka nagbayad dalat ta bakit? Nagrigrigatan tamad day ja kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga ro ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo ten, dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanamkulas, nagsapa ka mo ten arumar? Mapana mang gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatag, mang samay? Itala makarwarak ta makumikumak mo iti trabaho? Sabagay. Naimbag ka pa Adunat ta ti mapaspasadama na. Nagaget pa ngamin uling at pasada. Saan ka ama ibusan iti kwarta? Ganun kasla di ka mabambannaw. Makariknak mo't iti bannog kulas. Ananusak lata na, tapos saan kami nga agbisin ka ni Bea nga asawa. Biliba ka talaga ken ka. Masanak nga agsalukag.
Di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tin ni nagpilitay. Ay, asiday ka kun iti papana. Ala, di man panunutan dahi tapunas. Kaslas saan tang agkaruma. Agyaman ak nga ron, nakasta. Masingpet ka talaga akaruma, manong samay. Talaga nga wanan kami ita sa mi barok. Iswa pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot dahi tata. Mano aya ti utangin nyo? Sa nga ribo ko man no adda. Bayadak tao no adda kwarta. Ket wala tata. Nasingpet kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong ka dagiti agkasapulan. Gaputa dahi tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong ka dagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwartang utangan nyo. Kapampanaw mat ni Manang Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, ngay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat lang nga umay umutangan. Ay, kat pautang latay dan ha. Total, inaldaw mo't amapanak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidon ta. Apayen kulas. Itay kapay apo man nagnaditi parangan. Agparparikuta nga ron tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikulana. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abuno di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padasam ti mapanumutang kani samay. Ha? Imbagday jay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jeep. Ay, sige man tata. Padasam man nga ron ti mapanumutang kan kwa na. Kasapulak at talaga ti kwarta samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikulana. Kasta ka di, kulas? Uwin manong samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang kiti kwarta. Kulas? Di ka madanagan. Taapa man na makaapit akag bayad a adagaws. Sige kulas. Mabit lang. Inak alang tututangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yan dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y anakabayad. Anya nga tan mo mapan mo singiran ida bakit? Sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiren dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't daduma. Naglemengdan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Nala, baliwam tumanan ti mapanagsinger bakit? Ay, lakay, da ito yan ti kunkunak arigat na. No umay da umutang, itud ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan, ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ka, agsingirak tumanan intun bigat. Ado tinasken agatangag para dito'y banay. Danda ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyaman ak tanadanon ka diti balayo. Apay ka diyan, Alisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sami. Masakit ngamin dyan anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti amo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman ti utangam, Analisa. Kasano nga rod ta? Impautang mo mutten dyan na batbati a kwartata.
Diyak ko mapautangan na Lisa. Ngam nagpakpakaasi. Bakit? Anya? Masakit ka no di anak na. Iso pinautangan klata na. Di ka madanagan bakit? Inak man yan agpasada. Tapno da igatang ta iti bagas. Ken da dumapay masapsapul ta dito'y balay. Ay, Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabyan ka. nakapoy ti pasada bakit? Anya? Manmano ti pasahero. Iso abas si tinapasadak ita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Adda na pigsa. Adda mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpaiso dito ngayon bagam. Beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganin lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mo't ngayon malatiw kayo dito'y balay, ikit. Wine, sabi ba raw ka? Ay kagyaman na ka, danadanon ka dito ibalayaw. Apay ka di, ikit. Linapaw ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, ah. Kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay napaw, pautangan na kumabaraw. Manon nga aldaw, nga awan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Akwar. Kaya pa, sigin barok. Agpakpaka, siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapod daw, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadag iti kaskada ka, maingag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay, kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamot latan ti asit ganda iti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Diyak mo't kayat apabainan ida ah. Iso pautangak mo't latay da. Ay lakay, adu pay ti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kitiag singir bakit? Datamot ti maibusan, no kanayon da nga umay umutang. Ay win ah, talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apay, di ka di mapan agpasada ita. Ay, saan mo't nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Wala ka sanungay daytan lakay. Awam mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan ta ti kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga. Kaya po nagrigatin ay ati agsingir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Iso nga adun dagiti madadala piyasa na. Ala, Ay po, una yun apan nakairanrananan lakay. wala nga ron bakit? Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo dun dyan mekaniko lakay. Ay, agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nas ka na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimahan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido ak pa yan. Awan pa yan igatang iti makan dito'y balay. Anya nga tanti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakit? Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nas ka na may patarimahan kung ti jeep ko. Singir ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talagang awan pa'y makwartak ita. Anya? Imbagam idi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay. Naglaing ka mga agsingirin. Aslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni mo biyang asawam ti may nagsingir. Ha? Agbayadak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsingir. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumanaw ka? Awan ti masingir mo kanyak. Awan pa'y kwartak ita.
Naglaing kalakit di nga agsingiran, beya. Kasla jak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwartak. Nay, agungat kamutan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua alawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Jak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umaya ki di balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan na kautang akon kada kayong agasawa kut umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umot Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad akit ti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam. Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit. Wen nga rudla kay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angem no singira mon. Sikapay ka ti dakasen. Talaga, Mhm. Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't na ipatarimaan mo't ti jeep. Uwan nga rod. Datan ti agpakpakaasi kadagiti nakautang kadata. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti nautang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same, biya. Wen tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeep mi. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Sami no saan ati panagpasada na. Ewan gayam. Saan ka di asing-singiran ni Same di namin sangal daw, Nicolas? Wen tata, Kay nagbayad. saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan itinatang na. Nakatsamba nga rod itinangina-aprisyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iswa, nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo, Nicolas. Di nala kaya't ati agbayad iti utang na. Ay, no adala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi nga min, nana. Nagbasit mo ti utang ka. Singir ka, singir. Kaslasaan ko mo abayaran. Impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, Ay! Urasan mo kay palagip. Tamak nga sa utang ka kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mo nga gasawa. Nagsimnublat kayo mo may agsingir dito'y balay kaw. Nagdakis mo ti ugaliyaw. Anya ka din day sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga gasawa? Agsingsingirak laang mo't iti utang nyo? Saan kayo nga awagan iti dakis? Kaslawan nakam ko mo sa nakautang ka na kayo. Dito yung kinabakit ko. Pagbalbalin ng daki di nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayo. Ala, baybay amlataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay, Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. Sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manan no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Di na tabaybayan. Apaya kaslasan mo ta na rumrumar ni Same, biya.
Masakit ti asawa, tata. Anya, Makalawasan nga sakit. kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw mo ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Samay, Mia. Ah? Sige. Ala, umay kayo nga rod iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwarta, masakit kagayam sa amay. Uwan, tata. Hala, di ka madanagan, tasyak ti makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka ngagbayad dan. Tata, impagpay kanya ka ta nagbayad na kadagos iti utang ko ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipatan ngagbayad? Tata, nasingpot kayo nga agasawa, iswarong bangla nga tulungan kayo, mait. Saan nakakas ka nagiti daduma di ta malipatan dan ti agbayad? Kas panglakayan nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay, kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata, hindi na tayo tagkasapulan, kat nagpatulong tayo kadakwada nga agasawa. Saan tayo narigatan, ngay mutang, sana ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada, nagpautang, takayat dati makatulong kada tayo akaaruba da. Ita, nagrigat da kay asingiran. Papainan nyo pa ida. Ay sana nasayati kas tangogalay. Nagbayad kami ng rodan, tata. Nasaya at launay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal, tinaitulong da kada tayo, hindi da tayo tiyagkasapulan. Sige, kauray siya, kagbayad na mo tayo, kapsat. Pasensya kan Samay. Nakamirisok ang manditi naramid ko kan ka iti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Uray siya, pakawanendak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay, Samay, Kaya, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titipamakawan ka na kayo. Umayak mo at bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo, at nakamiris kayon. Hindi kayo madanagan. Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Pudno dayta, kakabsat. Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Ti napatag ita, nagkikinaawatan tayo manan nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba, katrumbang nga agtitinulong. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sumangat kano ni tatangin ton bigat, Flora ating ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, Manong? Nas ka na may pa-check up nila payag kan matana. Numabalin, si kapelang timangkadwakin ko na. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, Manong. Ipuspon mo pailaang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamot importante alakad ti kapsat ta. Awan mangkadwakan tatang. Si kakit di ko Manong dino. Naimbagkan ka tada tilugan mo apag-service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Adda kwarta ni tatang. Anya? Adda kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan akasaritak nila kay ko. Wala, tawan matinaduma amay baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon dagiti kakabsat mo? Ano sa kun para matkin ni tatang? Wala ngam tulungan da ka kumamat Mabalin mo't ngagsisinublat kayo nga kakabsat na mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro.
Ngam adda ka numot ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin matulungan iti garden tayo? Taas si kaswak pa'y ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't ka di? Saan mo ta mabali na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo, lolo. Tapno adda pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yung liplipatan at tumaran dagiti agas yo, tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay, aging gang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na? Sapay saan pa'y laadimanon ti kalsada ijay. Wen lolo, tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na titarakin ka no agyanak iti ayan niyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asaw. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Ay, saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami ngagkuyog ka ni tatang. Uray umunalatan nga gawid no kwa. Kabailan na ayamot ading ko. Amumot delikado ti dalan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabalan mo ni tatang dayta? Ay, wanggayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, adamasapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam tintugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinading ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga iyimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo kit taad da induldulin na apagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunam kit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensyak ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan may sa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang manti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti panagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mulatan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kasti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaag ti kwarta ni Lolong Da kayo ti ibaon da amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi, kasta talagan ni Auntie Juana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni Uncle mo adino. Saan anasaya at ti kasta galad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isoda ko mga anak ti mangtad iti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isoda pa'y kit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrug ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wan nga rod bakit? Kit-kita kit kasla pigadan mo tay kawusnan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y matiko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Wan gayam. Talaga ka di asaan ang kayat ni tatang ti agnaed iti balay? Wen tamailiw ka no ken ni Brownie at taraken na. Oo na yan ni tatang. Di tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at taraken na ti kadkadwa na ije balay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan yun, Flora, anak ka, oh? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken ngagdigos kayo.
at iti pagsukatan nyo. Tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman na kanakaw. Kunak tumot ngamin kada kayo nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo ang naimbag ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot ano as asikaswan na kayo ni Juana ngam saan mat. Bisi ni ading mo, anak. Wen ngam ilabaan da kayo kumamot ta iso ti asidag kada kayo tatang. Kitain nyo ti kas na alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay. Taawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Siyaklatan bakit? Itulad ko ni tatang. Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken kwa na. Sapay adda madalana na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay. Kumusta ti check-up ni tatang? Adda in reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na amis mo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tilaang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na. Imay ni Juana iti restaurant ananganan mi. Ope ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang, jak pulos naging teresan ti kwarta ni tatang. Unay matantikas diya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas diya nga edad na, masapol nga dakadwa na. Nang runa kat adda karaya na mabalasiw. Agyaman naklaunay lakay. Agyaman naktanasaya at ka iti amak. Wunmot bakit? Nasaya at ni tatang kanyak iti napigsapay laeng. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Taawan mo ti anak yu apakanan nyo. Dadakkel kami matan. Well, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Well. No apay ngamin adiyo kayak ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata kung na itaas sa ludsod mo, anak ko. Alangarod. Agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Kung naklakid din, no nagkuyog kayo kang tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Tsaka mo na sino tinang itulod kan kwa na. Kaawawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora kapsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang. Napanak iti restaurant ananganan data dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmot nga day duldulin na. Kahit? Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apagintirisak ka no ti kwarta jay lakay. Kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no at check up ni tatang. Si kalatan timang kadwakan kwa na. Sip-sip mo na dya manang Flora. Inton Lunes gaya man di follow-up check-up ni tatang bakit? Aywan gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga timang kadwakin kwa na? Jak pa'y masigurado na kay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak timapan. Wan mat kat di Kasla na baybayan piman ni tatang. At damat ni Juana ijay. Jakam mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ije balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinateng tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam nito balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manay. Ni, apay, imutan dakon?
Manaw ti kasapula manakaw. 10,000 laeng, no adda. 5,000 lang ti may pabulod ka. Ngamin, follow-up, check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kasta agpa-check up kayo. Itulod na ito nga rod no Lunes, Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot no itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, o kailangan nakaw. Taplo, nakadwak ng balaso di karayan. Ang mga dumakkel man ang tidanom, tanay, tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica, anak ko. Nanang, no jak agbidot, ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wen, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanen siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwakan ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni Lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapnam mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, iso di magasak. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka di manong? Hoy, narigatan. Ang mga di mi mapupuutan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No addaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihuwa na day chay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka nun ni Juana Inyagarayan intong Domingo. Alakat makamu kayo nga rod Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatan yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan, manong. Saan na masapol ngay palagip mo? Amok ti araramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso ka no timang kadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Tamadanagan dalaunay. Anya ti pagdanagan da. Amangan ka no siyak timang tawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakes nga aramid da. Anya klase ti kakabsat dagidya. Pagbalinan ta kapay na rupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguradwan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tanuad dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni tatang. Urayam lataditan. O sige. Tinagsaritaan ta. Kadwam ni tatang agpa-check up. Di mo na italag itigamro da kapsat ta. Uy, naibagak matan ka ni Flora. Asyak ti mang kadwa kan tatang. Narigat no tagi ko na amin at dagaken kwarta ni tatang. Ay, wan nga ruda. Sapay pa nagruprupa na pailang kumadlaw kwarta ni tatang ti kayat na. Alang araw na rin ko. Itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang ni Tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Agyaman anak, Dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up minton bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasyagalad ti kapsat mi. Apay.
Anak alimade nga naramid ti kabsat yaw. Amumi at ilang kwarta kang dagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw tatang? Kinapuno na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak kao. Ni Juana ti kanayon a dumawat ken umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti daga ken kwartayaw. Saan mo ta mabalin na sulun na? Kasano kami mat ngay ken Juana no kasta ti plano na? Sala kasta di Flora anak ko. Isunto pa ti agastaos para iti check up ken agas ko. Nalaing nga ron nga agpamarang dayjay. Siyempre, al-alain na tiriknayaw. Palabog na lang dayjay kada kayo. Tapno agtalik kayo ken kuana. Anya! Alaan nyo to'y agas ngayon reseta ti doktor kada kayo tatang. Agyaman anak, dino anak ko. Ngun gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na jay, ta isot ti pang-alaak iti usaray. Muntoy, ta siyak pa lang ti mangidulin tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Ta mga no pagintirisan ti sabali at tao. Ni kay madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto no agpasintro kayo manan. Ay alangaron awan pa'y batkit na iti pangusara kita. Kasta ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka di na anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga'y tulod kayo lang iti nagpatinggaan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito, manong dino. Masapula may biro. Sapay rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak mano yung tulod mo dito Kasano ko mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya kamatan manong dino? Among matalakayan ni tatang. Intulod mo kumamatan ha? Sa peda karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem kuma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inka kitaan no simmang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anyagay. Nakasangputan ni tatang iti balay na. Awan manong. Napan kami lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? No apay mo nga minadi mo intulod Kasano nga rudaytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ure aging kalay ti karayan mo't. Ay na, siya kung ti madanagan. Ang mga nanyan tinapasamak ka ni tatang. Ay na, yan na dayo mapo. Urayan nyo latan. Amangan no narabyan lang. Ni tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na, nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tiyaka mo. Ngamti ko na ti kaaruba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid na ti kabailan da mang ispal iti biyag na. Ngam talaga nga awanan gasat na. Naladaw nga minanakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaruba mi. Saan na kumanakita? Ay, nakatatang ko. No apay nga min, abinaybayan nyo ti amayo. Amuyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung manong dino. Wana. Di mi matamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray yung akastoy di mapasamak. Apay! Saan may pagayatan ti kastoy na pasamak, Flora? Jakmatam mo, o di makal gayam ti danum iti karayan. Sa kamanong dino. Naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pa sa magtikastoy?
No saan niyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lang ta kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon. Naragsak kayon tawanin ni tatang. Maana yun ti tawid yo. Kastamot lang ti kwarta na. Ang buka na bayagan at tidagakan kwarta ni tatang ti kalkalikaguman nyo kan kuana. Bindot minayat din ko. Sapay lang ko mata mapakawan na kami. Saan may anagayatan ti kasto napasamak? Manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang. Saklap ta kumantimbaon nyo anang kaduagan kuana. Naimbag pa'y ti asawa. Isakit na ni tatang. Na kayo atwa. Awan lat ibagayo no di kwarta kandaga. Pagbabawayan mi na itinararamid mi, Flora. Wan, basol mi ti amin. Lupay kasta. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli ti biyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yo. Itinagamrod yo iti kwarta kansa ni ko.